Welkom by Laerskool Vredenburg, 'n toonaangewende laerskool in die Weskus wat reeds vir 5 dekades kwaliteit onderrig en holistiese ontwikkeling aan ons gemeenskap bied. We currently accommodate 1,000 learners, mainly in Afrikaans home language, but we also have an English home language class per grade. We are known in the education sector as a school with very high academic standards and quality teaching. Ons samestelling is waarlik 'n refleksie van 'n diverse Suid-Afrika. Geen onderskeid word getref tussen enige leerders nie. Almal kry dieselfde geleenthede en blootstelling en bereik werklik hulle volle potensiaal. Our biggest asset is the experience, qualifications, and passion of our teaching staff. We work together to create an environment in which all children and our community can thrive. Opvoeding is baie meer as net boekekennis. Dit is die ontwikkeling van 'n kind se menswaardigheid, die vorming van 'n waardestelsel en voorbereiding vir 'n wêreld van werk. We offer a wide variety of sport development at our school, and our achievements are remarkable. We treasure building strong relationships and foster a strong sense of team spirit and commitment. We prioritize mass participation and create multiple opportunities for our children to participate. Ons toer jaarliks met ons hokkie, rugby en netbalspanne. Bande en herinneringe word hier vir 'n leeftyd gebou. Ons eie fasiliteite word pyk in stand gehou. Ons volg met 'n 25 meter swembad, 'n atletiekbaan, 'n cricketveld, 3 tennisbane, 7 netbalbane, 2 rugbyvelde en 2 hokkievelde. Do not underestimate our coaches. Yes, they are teachers, but many of them umpire and coach at the provincial and even national level. Sport is 'n verlengstuk van die klaskamer. Dit is om leerders op 'n ander vlak te leer ken en bereik. Die konkrete ervaring van deursettingsvermoë en integriteit word op die sportveld 'n realiteit. Vredenburg Primary School has a reputation of being excellent at cultural activities. Our learners take centre stage at the Eisteddfod each year, and we enjoy poetry, choral choir, and exceptional visual arts. The creativity of our learners is inspiring. Ons is lief vir drama en hou graag konserte. Ons skep ook baie geleenthede vir ons leerders om herinneringe te bou. Soms saam met vriende, ander kere saam met oupa en ouma en baie saam met ouers. Verhoudinge is vir ons kosbaar. Laerskool Vredenburg se visie is om 'n gebalanseerde individu optimaal te ontwikkel om die beste weergawe van hulself te wees.